Yes. We love you. Ansif. Thank you, bro. Thank you. I swear to God, Ansif, it really means a lot. Thank you for the support. Thank you for everything. We love you, Ansif Ko. Bye, oh my bro. goodness. Bye. Thank you, bro. Bos betam I'm the Sangar Mami. It's a big surprise, I swear to God. Ansif and Alsan. Actually, the one can get like the birthday. Akas jechaan ibsuun danda'u. You are my all-time supporter. Warri gammachuun kiyya isan gammachiisu warri baqa dansaan kisan gammachiis keessa ati nam tokkoof nam duraati Ansiif kiyyaanaaf galatoomi na jiraadhu ulfaadhu. We really love you so much. Big respect Ansifan Alsan Ansif ko galatoomi. Bro nuuf jaadhu baay'ee galatoomi waan nu kabajjee fi surprise. Waan taa'eef baay'ee galatoomi si gammachuu kee waan si gammachiiseef hundi keessan illee galatoomaa namoota. Lamumaan dubbadhee ba? Ani gaaffiin qaba barnaa taachuna asirraa gadda. Okay, akka wal dura seennete hanga. Mullee dhugaa rabbii I'm very appreciative towards them. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa. Uummata keenyaaf illee namoota tokko warra akka kiyyaa warra jaalalaa halaalaa keessa jiru illee fakkeenya taatu. Maaliif? Mulleen ollaa kiyya kana ture. Raashaa tureen hin beekaa. Garuu namaan hedduu jaaladhuuf kabaju. So wallahi fakkeenya uummata keenyaa taatanii hedduun isin jaaladhaa, hedduun isin kabajaa. Jabaadhaa kara fuulduraatti kana caalaa akka jabaattanii taatan abdiin qaba. Isin lachuutu bagoon harkattanii isin hinjaa baay'ee galatoomaa. Sinduubaan jiraanis leen galatoomaa dhugaa. Gadiin bu'a bakka ammaan. Galatoomii tiktaak iyyallee naa deebistee turte. Okay. Eega biyya galte naa deebisee ture lakki. Eega biyya galee naa deebise. Okay. Nageenya galatoomaa dhugaa. Okay. Thank you. Jirra jirtu. Abdii boos akkam? Nagaa akkam jirtan? Nageenyi kan kee wadhaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko isinii gammanne. Jechumtillee namatti irrataa waan isiniin jedhani dhugaa lake namni waan tokko namaaf gammadu Rabbillee akkasumatti siifillee kenna deebisee beektaa laka waan gaarii tokko irratti namni naafu Rabbilleen jaalatu dhugaa dubbachuudhaaf isin namni Ahmedan jedhamullee dubbatee bahe isin nama fakkeenya nama biraati dhugaa dubbachuudhaaf nuufillee namoota Gana waan akkanaatitti deemuufillee moraalii taatan dhuguma dubbachuudhaaf dubartii tokko laafee ispeeshaalii dubartii cimtuun dhiira tokko qabachuu dandeetti galee ati sabboontuu teenya. Warree wal arguu keenya warree gammachuu keenya gammadanlee nu galatoma obboleetti. You are amazing. Na jiraadhu atillee thank you so much. Na baay'ee gammadeera mul'eetti baay'ee jaalladha baay'ee kabajaa maskii obboleetti jaallatamtu kabajamtu nama baay'ee jaalladha jabduu ko jabaadhu dafii immoo adaadaa nu godhii nu gammachiisi mucaa mannoo haadhuun gannoo uffataa binnoo minaamini bakka waan nurraa eegamu haa goonu. Thank you. Eeshi bakka gatatoomaa nuuf jiraadha. Nu jiraadha yeroo. መስኪ Bye. የምር ምን እንደምል አላውቅም። በመጀመሪያ ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄን ያደረገው ነው። መስኪ ሙለ አንድ ሁለት ልበልና ልውረድ። አውሪ ጠብቅሽ በቃ ሰዓት ልጠብቅ። እሺ እና መስኪ በጣም ነው ደስ ያለኝ እውነት ለመናገር በጣም መልካም ሴት ነሽ። እውነት ለመናገር አቅሻለሁ እና በቅርበት አፌ ሞልቼ መናገር እችላለሁ። በጣም ስርዓት ያለሽ ሰው የምታከብሪ ሰውን የምትወጂ ሰውን የማትጠይ ባህልሽን ሀገርሽን የምትወጂ ብዙዎቻችሁ እዚህ ጋር ምናልባት ኦሮምኛ የማትችሉ ሰዎች ልትኖሩ ስለምትችሉ ነው በአማርኛ እያወራሁ ያለሁት።
ማታቋት እንኳን በርቀት ማለት ዝም ብላ ኦሮምኛ ስለምታወራና ባህሏን ስለምታስተዋውቅ ሌላ አመለካከት ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ አእምሯችሁ እንድታጠሩ ፈልጋለሁ። መስኪ በጣም ትለያለች እና የሚገባትን ነው እግዚአብሔር የሰጣት። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። መስኪ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። የምር ይህንን ነገር መወጣት ማለት ይህን ነገር ከእግዚአብሔር ጋር በርትታ ይህን ነገር ተቋቁማ የምጠብቅ ሴት በጣም ትንሽ ናቸው በዚህ ሰዓት ላይ። ጊዜው ከባድ ነው ማለት የምታሳልፉትን ነገር አንቺና ሙለር ታውቁታላችሁ ከባድ እንደሚሆን ማለት የሰው አፉ ከባድ ነው፣ የሰው ወሬው ከባድ ሊሆን ይችላል ምናምን እና ይሄ ነገር ሁሉ አልፎ ከእግዚአብሔር ጋር እዚህ ጋር መቆማቸው የራሳቸው ጥንካሬ ያስገኛል እና መስኪ እግዚአብሔር አምላክ ትዳር ወደፊት እንግዲህ በትዳር እንግዲህ በቅርቡ እንደምትጣመሩ ነው ማስበው። እኔ እግዚአብሔር አሳክቶት ህይወታችሁ የበለጠ አሪፍ ያድርግላችሁ። የምር መስኪ በጣም ንጹህ ልጅ ነች። በጣም ንጹህ ልብ ያላት ልጅ ነች እና ቅንም ነች፣ ስርዓትም አላት። በጣም ስርዓት ያላት ሴት ነው ያገኘው። ሙለር እድለኛ ነን በጣም እና ከምንም በላይ ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው ስላት ኧረ በጣም ጸባዩን ብላኛለች እና እግዚአብሔር አምላክ መጨረሻችሁንም ያሳምረው፣ በልጅ ባርካችሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። መስኪ እወድሻለሁ። ባሽ እውነት ነው። በጣም በራሱ ቃላት ነው ያጠረኝ። ሲሪየስ እግዚአብሔር እና ስራ ላይ ሆኜ ነው የማናገራችሁ። የሚገርምሽ ሙለር መስኪ በእውነት እኔ እንጃ ድንጋጤው ለአንቺ እንዴት እንደሚሆን አላውቅም። ለእኔ እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው በጣም የሚገርም ስሜት የተሰማኝ እና እውነት እናንተ ለሌላው ትልቅ ተስፋ መስጠቱ ናችሁና ፍቅር እኔ አለምኝ የራሱ ላለማመን በጣም ያሰብኩበት ጊዜያቶች ሳስታውስ እውነትም ፍቅር አለ። ፍቅር በእናንተ አየሁ፣ ትዕግስትን በእናንተ አየሁ፣ መተባበርን በእናንተ አየሁ፣ ውበትን በእናንተ አየሁ፣ እውቀትን በእናንተ አየሁ።